Akristo ne boretwe kwithirwa bari metho batikairwe ni antu baria baguchita unja na ne baurongo akiaria ri ntere cha bure batiri Jeremiah Gitonga na ugete makarika jara zonekete ntere cha Shakahola ni ja kurigariana kuna moyo no ritia unja bathingate njira ya uma kiri gutumiria ruteto kana bagaka matakirumi na muthuro jwangai. Kelvin Kimathi ni akurikithia onde Amerika thumba itite na mbere okuyirwe kiumburu ontuku ntere Shakahola mwithone Kilifi kiringanithwa na mutumirio mo Paul Mackenzie Thenge riu batiri munene uri murungamiri wa kanisa cia Katholiki biri cia bure Jeremiah Gitonga na uritia Kristo na itio kinene ntere mwanya kwimenyera buru andu cia kanisa ira bakuthia tani ontu thine ye humanity ya buru kwina kimako mono twana mantu athithikite na utero marindi na gukwita ntu abainge mono ntu bamaromba kuthingata mantu ya ndini yatiagirite kana carrots kwa tukuromba Kristo mbere baciume gucungusha mono muntu atonya kanisa ne agatonya akamba kumechungusha bwega kona kanisa ne eritana mantu yariku mantu yo gitema jaba gitema mantu ya murungu mantu yo gwitana kwa turombe kenda kinyantu bamba ucungura kanisa bwega na kiria thinjiri kana kiri barabangi ni aunja baruteto ro mwathani murungu au nthigurune tubatu tongerete kanisa mono reverends pastors tuthingata murungu bwega tuthingata murungu na gwitana antu bwega njire njega muno mo kuthingata murungu na koberia antu mantu ya mogwa thia bagutonya na gwitana antu bwega kurukindi ni njega ya kuthingata Kristo bwega kwagirite na bunge bo mwanya mataro ya wakirintite kanwa shukuyirwa mishia ati kamwe kuru na mukuru mwanka mishie kunikanga family nyingi kuchukwa thukana muno mbere nontu bwa gutwika antu buga barita bakamo secure ni kwa bakogya mantu yake sasa bakoriyo mantu ya maromba kwa family yako mantu ya maromba. Number 2 family yako ni mantu ya kurekanira utu family mbokara boga antu batikurekanira kwa mukuru na mwekuru nontu ni antu timama kuthukania kana mugo mona ndi nontu na weakness ya muntu akara gwita bwega na kili turomagita yonthe bakathana kurekanira na kuthikanira na kijankuruki bakathana mbere gwita mbere kurikia rwendo rwao na mukuru gwita faithfulness kwa turomekinya wakuja baberu ana babe na baberu bathingate kinyira baba bashime gwita mbere kwa family cio bwega na njira ya maromba na njira ya rwendo na njira ya kurekanira na kuthikanira. Kiripotera weru weekend kumba bore mbita wa Kelvin Kimathi.